Kardom Carving Long Life Kelang Ratunda. Nintum Carving Long Life pen sitame Jasamet non dengue kesu aputhak. Ititheni ningje kangtung malalu. Nintum da chuheta iltum Dr. Dharom Timung pen stame labangso dengue aputhak stame alang lipen ititheni alam the chuchipu same padu polo. Kosong se iltum awareness aputhak cherok tok dunang jima. Kosong se iltum cepat jog nei ma pen chenglo. La pela so keso simptom PPC doma stame ni tumang ton pen Carving Long Life pen stame akai Dr. Dharom Timung pen stame ni tum penangan ciki cetan padulo lasi lalu nololom ke apiong labang so keso indang ong son tekon long lo tema keso bang keri meme severe dengue pulote laga harlu pen da internal the bleeding do titi breathing pote lang ho pen abi gijang la son lo pen men la so patient aphan ajakong pawe pinji pen la arlo organs mukhada penangan mane jakong pawide ta som lo ke turun epin la son tukok titi a temperature ke suban temperature do peak po aru lege heading amuni pusitame labang so ke sulong lok pulute alang li men ki tur ke chetu rok an pin la pen inut jong si long lo pote la poson sing dang bom non ke dipurong supi ke pheri me yang tek sinang klang la phe athima hospital same bed ave bom lo doctors nurse tumta jona lo do tekte sang tekte lo nga call of duty alang litunta do na lo kai ta duty chi maintain nang lo non ke alang litunta alang to family tame nang so bom lo la si ni tum Carving Long Life pen ki pukang tum mang la lo nang tumun an ke hem hong chepang team bernang ji jasemet la lang bung lang ter dungarai chi bi beden nang ji la pen mira tab long stame la lang pang pen long le den nang ji la pen anarlo stame odomos la bangsoa cream dil tum chi bi bernang ji la pen un pulote musuri anarlo megjang pesan musuri chihing nang atema anarlo sila so chitim api bang ke check ku dong sinang check lo pote la bangke ke la bangso dengue ke so ke long ke confirm lo positive ke long wek po la sila lo la si litum Carving Long Thomas Council Medical Department stame un an ke body bomb lo lang litum stame la bangso ke so pen ko song si litum chipa jog unji ma thema non ke api ong kang dang ong joni hospital bed ta velo pena dima klong da kabi son sinang mande lo non mangke benang ana patient ng diumpur si damlo la pen tu parlam li inut bahini korte tu mangke la bangso kesu pensia plans tame damnang lo lasi ning dug lo lasi lalo lasi la bangso dengue pen tu cipa jogji pote tu manu tinta itu cipang thir nangji la pen ke duga thak ase jasemet ke ini tu penangan ores ala lang junang ji penlang asusi junang ji pen la pen udan ke jusil tum junang po tum jasemet la hyper cipa jogji pote lasi ni tum Carving Long Life pen stame anutin jasemet difurong supi ke do arat tu hasme mena phan cipa jogji jasemet dinggo ke so pen cipa jogji phan pulote intu anutin da labang so kachi song na penang openan anutin da cipang thir na anutin da ani gang samlo pote DDT ke chit thorpen chenglo kai ka ke duna pe ke chit kai ben chenglo penang an ini tum ini ham pong rai itu cipang thir phan le tum anutin da body ponang la pen iltum life is iltum ko so healthy way of life iltum maintain onjima labang le iltum matha pona non malom Carving Long atau kanu dengue ko keso bur api ong lit ong lo nang khai ong lasi kaching hon Carving rat kadu ka besi tami ehem pongrai kache pangthir energy la pen lang pang pen long le ji apen la so keso pen kache pongrai ji phansi il tu manar los tami odomos pakrem epang mate keng long chibit nang ji la pen long pen mate choi tari ki ding chi nang ji bipot ma la so achi tim ke anar lo si check lasi kadu e phana chuning ri lo dengue pa keso pen koson si chepe jog ji ma nal tum kapre long pen sitame chini pon lo ma medical hin pen sitame nal tu preta long pon la se kadu ka bita ning chibili thoji phansi kadu ka wei phat chuning ri Kardom event visual ekte asinon litu Carving Long lo tomon meo ede ke dengue akiso asila so dengue akiso an koson si tum kido kidam chu kijun lang kijun chenglo kido kidam manda cherit pignanji report ma non difu hospital da me bed chitang te kadok kawe ekdam kasik sak thipi lo si kadok kawe Carving Long rat phata to ana phanta deni hin ben tuning ridun lo dengue ke supen cerita Kardom ini lunse pu prem terang apen so alam kana arjan so tangkala so video pen ni Carving Long rat mat te jasme pet di fungalom ke do
korte injir kado we pan jungiri kan tolok hello non malom dengue akes bang ong pik nang bat pik lo lasi ili tum kado we ta kaciri nek nang ji pan ili hin pan chuningri lo athe arengelok alaman kiput ado precaution is better than cure lasi ili tum ala so kisu un eko ili tum methanga chisik mek ekji pan chisik mek ekji plote ili tum ke do ke thak chapang thir nang ji hemkom hemrai chapang thir nang ji la pen ili jasmet pet non ke school do bama porlo asi la school ki do no so ma to man jasmet pet parents to ma guardian to jasmet pet nang kan lang pami nei pang thir nei pen ke authority to handa chuni bang la hello apor let lip aprang to mo let opote kaprek atumon manceman tu daji lasi let le aprang authority to pastane kaprek step dengra labang sosai matang tela soke suben itu pajok thagi phansi ni chuni legi Cardong Karbiang Long Asila non eli puang tung bang gela poilo la non dingo ki sosame la elitum Karbiang Long jumolo la pen la elitum same kacire genang sot dingo ki sopen kiti dum tu kiti dum da bang tom pli bak dolo la pen abisi chat ta hai ase elitum ka chapang thir bang genang sot la se ihem a compound long sita me la adung ore la lang ke ter la hai mane bi beda da sonte bolam la se la so ke so mane ison bang ke phre me sita phre oji alam da ve la se Difu medical college sita me mane pandit heta ne lidam lo patient ekdom bhorta ki abet adimanda khali ave asila so teng bolotang te ilitum kachire ji kinang so Pardon, iliman dikitaron dengue putak esonsoni cicire kinang sot alam tinang ko dati anutin takute mosquito net use nang po lapen odomos use noi lapen analo pustami la coil bang chekorik noi lapen akiter pinin nangdung nang raido blote la analo malomi thorik jan noi lapen mir tab la hai long tamane check pami pen lemane hem chepang thirik noi lapen lang pang pen abi kri athema lang pang pen ong tamane la chiti matumani atipatik jadi la seladak pen tamane akiso mane achitim tumane dakpen simane danger angke dengue bang ke most important bang ke anarlo nangi check chitim bang halo ke danger nai puskar jong la simane anarlo bang ke chitim un an kinang pa check chi han te bot ino lapen ajo bang ke kai ke tamane la mosquito net chihingi be ki mata la mosquito net bang chihingi be no lapen ke so dia ratunta mane lang ke so lapen time to time dawai lapen doctor dong si doctor consult do pati doctor handa charge ek tame lapen hospital long tabet hai kabi side lo sa imena ka chiri nang so no na por bank la sinang mina ko an na ka chiri un la an simene imit thang phan kimi ong chot